Seng Rangbah Katholik Umsning Parish, Shillong Archdiocese Zone 7, haka arpunrew terik urimpang arhajar arpuar, kala Pynlong ikalimpung Tamasa lekai kum shibinta, ban Pynwai no arta de ke Jubili rupa ni ke jingdapura ba arpusan snem jongka. Kita masa kikin top iki jing lekai bol hapedeng Rangbah na ki sub-district baper jong ke parish. Lapli kate kalimpung Tamasa lekai bol do ba staining as nongbri u president ka Seng Rangbah Katholik Umsning Parish, kum ukongsan, bat ubabu biling koi u head catechist jong kasok pedok sub-district kum usimbot kongsan. Laduai ai ngo do Reverend Father Kerafim ASHA, rector jong ka St. Claret Seminary Umsning. Kadin kalimpung bol lapin buat sa Tamasa Yakob kintip na ka Bible bat kum jurut ka jing Yakob power hapedeng Rangbah. Yaki kusnam syaki bajob na do kalimpung yele kai bol bat ki arteli kata ka quiz bat ka power an sasam ha ka sngi Pynwai sindon ya ka jing rake Jubili ka baan sa Pynlong ha ka katlay terig uleber arhajar arpoar. Ignatius Loyola. Saint Ignatius Loyola. Chihoma. Dais baru baong kunta. Bukanlah ngomong babi bangen. Beningkong urang bak sanho baat urang bak aspa balai urang bak sispa. Sikete urang bak sispa. Lai de Chihoma.